So spokladanjem vencov na pamiatnik kocurcom, ktorí straceli život u vojni, dneška u Kocure označený deň oslobodzenja. Popri členoch mesnej organizaciji Združenja borcov narodno-osloboditeljnej vojni, pokladanju vencoh prisustvovali i predstavniki opštini Verbas na čolje so predsjedateljom opštini Milanom Glušcom, predstavniki mesnej zajednici Kocur, jak i predstavniki Združenja borcov zo Okoljiska i ľudze zo Zvalalu. Za skratku bešedu prisutnih pozdravil predsjedatelj mesne organizaciji Združenja borcov narodno-osloboditeljnej vojni u Kocure Branko Andjić. Potim jak na pamjatnik položeni venci i kvece organizovana i kratka programa. Na počatku za minutu cihosti odata počest pohinutim borcom i prečitani ih mena, a u tej hviljki čulše i zvuk sireni. Vesna Radošević Pešut i Marija Hornjak prečitali po jednu recitaciju, a za recitacijami na temu šljebodi na programi učestvovali i školjare 7. klasi osnovne školi Bratstvo jedinstvo, ktorih pririhtala Snežana Šanta. Na pamjetniku u Kocure vypisani 55 mena borcov, ktorí pohynuli u druhej svetovej vojni, jak i 3 mena žertvov vojny 1991 roku i bombardovanja 1999 roku.